Thengio muno guku ni gicigo kia ubunge kia Naivasha ni thiini wa kaunti ya Naikuru na tutakuria maringu tuthie imwe kwa imwe tuigue hihi woni wa muikari wa guku Naivasha thiini wa kaunti ya Naikuru arauga atia kuhutania na ndereti ya muthenya wa ira igie kuhagũrwo kwa munini wa president deputy Rigathi wa Gachagua na imwe kwa imwe twambiririe nawe ugutwira maritwa maku na hihi utwire we ndereti ino ri uramiona atia? Maritwa gitagwo mutungatiri Reverend Paul Matheri wa kanitha wa United Methodist guku Naivasha na matura maria maturigiceirie. Muthenya wa ira ni turonire bisha ya mwanya muno thiini wa bunge kana nyumba itu iria tugaga ni nyumba ya gitio. Undu uria uratugegirie ni ati gitio gitinonekana thiini wa nyumba iyo ni tondu makiria ithuĩ ta andu a kanitha undu uria twitikitie muno makiria ni horo wa kurekanira ona angikorwo mundu ni ehitie na muthemba o uriku kana uriku mandiko matwiraga ati ithuothe turiehia na nyumba iyo ya uteti andu aria mekuo ni moi ati o umwe wao angeigwo raini utiri ungihotana. Ni undu ucio ni turetereire uhoro wa urekaniri na ni turetereire uhoro wa kunyihaniria, ni turamakirio ni uhoro wa marakara ona uru muingi uria uronekanaga. Ni turamakirio ningi ni kumenya ati bururi witu wa Kenya ni bururi witigirite Ngai na ona no turonete na tugeciria ati ona thutha wa njukaniriro ya munyinyi wa president hamwe na president no kungiragiire andu mena ugi. Koguo kira kiratumakia ni atiriri bururi witu wa Kenya ni kwaga wagite andu ugi mangirariirie the deputy president na president mage gutwara giconoko thiini wa bunge ndujo runa tukenia onani. Thengio muno mawoni ma muikari ungi. Kwa majina naitwa Sheikh Adam Ali, imamu wa Naivasha Jamii Mosque. Kwa hakika ni masikitiko makubwa sana kwa jana vile tulivyoona katika bunge letu la Kenya, ambao kwamba vile wabunge wali react kwa deputy president wetu wa taifa la Kenya, ambao kwamba ilikuwa kama sarakasi. Kwa sababu kwanza naomba sisi wa Kenya tuwe watulivu na vile vile tuwe wenye kusameheana. Tunaelewa deputy president wetu wa Kenya Jumapili alikuwa kanisani na mbele ya kanisa akawa anaomba msamaha wa Kenya na kuomba rais wetu wa Kenya na kuomba wabunge mpaka msamaha. Kwa hivyo kusameheana ni kitu muhimu sana, na jambo ambalo kwamba alipoingia katika bunge alipozungumza na kuonesha evidence yake wangemuelewa kihikma. Kwa hivyo tunaomba bunge sasa linaelekea katika senate hii jambo. Seneta watumie hikima yao katika nchi. Naam, shukrani sana. Tuigwe woni wa mwisho kuma kuri muikari wa muthia wa Naivasha. Thengio muno njitagwo Fantas Mwangi Kariuki na ndi muikari wa Naivasha. Ni hakwa ndakiyuria atiriri kari kuriho makirihitwo niguo mahagure munini wa president tondu ndinona itumi cia kuigana cia kumuhagura na maratumira mathaa maingi muno ku solve conflicts tarateithia mundu wa kawaida. Mathaa macio maratumira ni matiuke na mijadala iri ngiteithia mwananchi wa kawaida gukira gutumira mathaa maingi kuhagura munini wa president na iyo gutucokia thutha muno tono bingi cigutumika guthie gwe senate guthie judiciary na hindi yo mwananchi wa jiko wa kawaida aukorwo akirira. Ningi kihoya mujadala ucio agithie gwe senate tafadhali mutiga gitucariti tuta wananchi na muke na decision at least mutika mutimwe. Thengio muno. Macio no mawoni ma muikari wa Naivasha na ni wakiona namba nene ni twarugamiriro ni atongoria a kanitha kuma mwena uyu. Ni tuguthie na mbere kumathira ceceni ya Inooro TV mawoni makiria kuma gicigo giki kia ubunge na makiria muno kuma kuri atongoria kana kuma kuri aikari a gicigo giki kia Naivasha. No Kenya mukira kuma guku Naivasha guku ni kaunti-ini ya Naikuru na nie njitagwo Ani Ngigi wa Nyamu.